ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦꯗꯅ Honorable Prime Minister ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏꯗ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯚꯣꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯦꯛꯇꯨꯅ ꯀꯥꯖꯤꯔꯪꯒꯗ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯦꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯤ 100-200 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ प्रजासिंगना काखै वानादना हुजे ngainaribसे मणिपुरदा हान अमुक्ता वोइगित्रिबा मवोंगदा systematically चथरैबा issues ethnic हाइबा तारे मपुंग ओइना मैतैगा चिन कुकीजो चिनाव सिंगी मरक्ता misunderstanding लाइबा खिबा थौदो अमा थोखिबसे मसी मतौ कमाय तौरगा शांति हंजलकदगे नॉर्मल सीसी मतौ कमाय तौरगा रेस्टोर तौरकदगे हाइबसी अखोई 10 political party ना सही में खरे हेन बसी अखोइना ओना जरकपा मयामदुदी मयामने हेना खंगबिरबनी ngarang mathang nahan haiba tare tang ahumda भारत की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से मणिपुर की इशू की मतंगदा वही अमा फावबा इनसाइड द हाउस पार्लियामेंट मनुंगदा आउटसाइड द हाउस वांगांगबियु मणिपुर लापियु मणिपुर की प्रॉब्लम सी सॉल्व तौननबा इंटरवीन तौबियु हाइना स्टेट गवर्नमेंट सिदा तयारक हन्ना कोई उनरे सिदा लैरिबा भारत की राष्ट्रपति की मुहुत ओइना लैरिबा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हाइबा तारे गवर्नर सी करक हन्ना कोई उनरे और समना हाइबदा स्टेट सिगी लॉ एंड ऑर्डर से मयाम ने हेन खंगबिरबनी मणिपुर द लैबा स्टेट खुदिंग मकिनी मणिपुर खक्तद नते कोई भारत की संविधान न पीरिबसे शक्ति हाइबा तारे मसी स्टेट अमगी लॉ एंड ऑर्डर से स्टेट की सब्जेक्ट नि मियोइबगी पुंसी लन थुम ngakpa हाइबसे स्टेट सिगी सब्जेक्ट नि लैबा स्टेट गवर्नमेंट सिना मोइगी दायित्व मोइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी मणिपुर लैबा प्रजा सिंह हेन खंगबिरे सिदा मणिपुर लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट से लैरिब्रा लैद्रब्रा थांगै सेंना मथौ तौरिब्रा तौदरब्रा मदुदी मणिपुर की प्रजा सिंह हेन खंगेब ऑन टॉप ऑफ दैट भारत की ख्वाइदगी वांगबा सुप्रीम कोर्ट न फोबा मसी कोई हंजन हंजन दी ngange हाइगनी मणिपुर लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट से सिदी टोटली फेल होइरे स्टेट मेशिनरीज कॉन्स्टिट्यूशनल मेशिनरीज मयामसी कोलैप्स होइरे हाइना भारत की सुप्रीम कोर्ट मसी करिगे हाइरेनो हाइबबु असुक सांगना चथरैबा लिसांग सिना चथरैबा लॉ एंड ऑर्डर का मरी लेनबसे मसी कंट्रोल तौबा ngamक्तबा अखोई ओपोजिशन नि हाइना सेंटर द पालिबा सरकार नत्रदा स्टेट सिदा पालिबा सरकार से मरान सिबा चार्ज तौबगी वानतेको असुक सांग चाही में हेलाबसे लॉ एंड ऑर्डर से फजना कंट्रोल तौबा ngamदबा मिगी लाइफ एंड प्रॉपर्टी से ngakpa ngamक्तबा हाइरुरगा हानगी गवर्नमेंट हाइरगा हानगी गवर्नमेंट अरान बिसी तौरमे अखोइने चुमथोए हाइबिसु नत्तबा हानगी गवर्नमेंट हाइरगा लॉ एंड ऑर्डर से कंट्रोल तौबा ngamदबा अदुगा सिदैदा स्टेट गवर्नमेंट तौगदबा थबक हाइबा तारे अखोइना हाइजरिबा स्टेट गवर्नमेंट से लैरिब्रा लैत्रब्रा हाइबिसे सेंटरना आर्टिकल 355 से चनरिब्रा चनदब्रा हाइबिसु खंगदिएबा मसी सिदा स्टेट की एजिप स्टेट गवर्नमेंट लैतबदौना सिक्योरिटी एडवाइजर अदुगा डीजीपी चीफ सेक्रेटरी ने चिंबा सेंटरना डायरेक्ट इंटरवीन तौरगा मोइना थाजलगा हुजिकसे इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट से मसी के हक राइट लैरिब्रा लैत्रब्रा मयामसु दुम ngangnaribaduneba कंबाइन हेडक्वार्टर हाइबा तारे अखोइसु अखोइगी पार्टी से हानसु दुम कोलिशन गवर्नमेंट मतम सांगना दुम मयांगी सेवा तौजरई मदो सिक्योरिटी की कंबाइन हेड से स्टेट टुगी चीफ मिनिस्टर ना दुम वयेबा हुजिकसी वयरिब्रा वयदब्रा सरकार सिना लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्ट कंट्रोल तौरिब्रा तौदब्रा मसीसु कनामत खंगदेबा अदो स्टेट सिना मथौ तौबा ngamaba
adu wargadi akhoi leiba political party mayam sina kari su ngangamoyeba adu state sina mathau tawba ngamibra ngamdabra khangre law and order fajana ngakpa ngamibra ngamdrabra shikriba mi mayam aduga manghan hiba yum kai mang tan hiba mayam punu maksingse masigi daita si kanana pugada ge haibisidi mayam ni hena khangbirabane patam sang khoi karimata nataba manipur se amtang di karino tawraga mateng pangbiu akhoi masi haibu ikai reda akhoi na haibane te ko honorable prime minister na leiriba moigi NDA gi haigadra BJP gi haigadra leaders na haibane ba double government hairaga karibta side tawbu ngamdaba side akhoi amtang honorable prime minister si unarga amtang intervene tawbiu state government si karimta state sida government si leiribra leitrabra khangde haidra mai kidi leiriba state government si sina appointment lawbi gadabane ba sidagi chief minister gi office tagi akhoi hana chana pani ko hujiki anova government high state leise anova state government sigi di khangde ko akhoi hana chanarapadi CM gi office tagi honorable prime minister khangde or any union minister se akhoi all political party gi delegation team mama ungta unajage list of the delegation sidagi thagadabane ba aduga appointment PBO maramdi purpose of meeting subject matter disday high raga madu appointment akoina lawbiyo akoi mayam unaji haje hujik fawba unaribra appointment ship tawribra tawdabra appointment lawlaga adagi prime minister office tagi PMO dagi piettabra entertain tawdabra adudi akoi khangde ko madu maso akoi toktho aseba leiba paliba government sigi council of ministers ruling ge MLA mayam sarkar paiminariba mayam che akoi budi to o akoi hobirano moina tawraga prime minister home minister purap chatlaga unaraga akoi sigi phimam da leire akoi gi controlling wang da beyond our control masi leire geopolitics yausal e aduga masi mapan gi khut yausal e haima chingba union minister Shri Jai Shankar external affairs minister na haikiba home minister na haikiba mayam puna makuna ashen ba wargadi masi moi appointment lawrga moina unarga manipur gi praja singna pambadi akhoi opposition leiba akhoi mayam pambadi manipur se kamai tawrga shanti hanjalakadage haibasi masine ba chahi ma helabasi manipur praja singna ka khi wana dana huje ngainari bisi adu honorable prime minister si ngasi phauda wa ngangbiu akhoi manipur mamda amtang lakpiu matam khitadi pung amani na de khaidok piu lakpiu yargadi laktaba yadi haide chawraba leipak sigi sason tawbani na laktaba yadi haide ba adal leiga su proactive oina home ministry ni khangde mari leina ba khangde sidagi chief minister tawbani khangde karino noina tawise manipur da leiba praja singse akhoi bharat ki nagarik nahtani state si so khoi india gi sharuk amani noina tawisi karino haidra proactive oina tawbibra su tawbidaba mayam ni hana khangbiredra honorable prime minister khoi gi yum hek thangnariba ai atai de haibu haija roida yum thangnariba state assam sidadi aduju vote ki damakta election campaign gi damakta ahim letna kajirangada ahim letna layeba akhoi state mi sham chani hena siraba 60,000 hena relief camp da leiriba mayam puna maksingse karimta khanbidana pung amani bo asam da lakpada sirechang pada pungkhaya mataneba sanga da kari kamai tawsige tawbidabase masi wa ngangbi yo haina bharat ta leiba india block ki mayam na khangbire ngarang nahansu parliament session thamba hek haurpadagi india block ki opposition da leibiriba honorable MP chani kunthra ni fu henbana
parliament si nek pang khai law riba adagi khoi gi kai khumna jariba leader of the opposition honorable MP Shri Rahul Gandhi ji na ngang gi ba mayam Manipur se Bharat ki sharuk ama oidabra Prime Minister Modi gi di Manipur se exist tawdre BJP ki policy da Manipur se India ki sharuk ama oidra mane haina Rahul ji na house da ngang bi ki ba mayam aduga India bloc ki toan ba political party singi leader sing honorable MP sing Trinamool gi Srimati Moa Moitra aduga atay CPM gi CPI gi toan ba India bloc ki mayam parliament da ngang bi ki ba mayam pressure PB ki ba mayam akhoi gi handakta Manipuri praja sing vote PB ro thagat ki ba Inner Parliamentary Constituency gi MP Dr. Bimol Akoi Jamna Athieng ba midnight ta akhoi Manipur gi issue gi matang da mahakna yamna emotional di oina ubiram ba yai khang mga makta sahi ma hela ba Manipur gi issue se akhoi Manipur da leiba praja sing si tin kang dongna urabra apikpa Manipur ni sininga sijisuno angam bahana jasuno na khoina makta he haina adugumba aronba agenda magi makhada chatharabra haina magi emotion do control tawbang namaktana mayamnadi yamna emotional way ana lowiram ba yai pressure pigi ba mayam duna haiba tare khangbang namaktana mamingi oina ngarang mathang nahan aduju lok sabha da sunate ko lok sabha da karim ho Manipur gi matang da pandana Rajya Sabha gi reply to the minute nipan bu suramudra point mari manga hai tar nipan gi isam samba mahakna reply pb rambase id mashi politicalize tawjabagi wan na chede ko Manipur da leiba praja singsina pelam gani hai bisidi akhoi India block ki woina dei suk ta thajadi chahi ma hela abase akhoi yamna nungaite Manipur sisu India gi sharuk amani akhoi yam seriously rawe atuba matamda norman si hanjal onaba akhoi road map ama yili kana tawre aduga laibak thina community ani sigi marakta misunderstanding thokhidan tawibis puna maksing se akhoi tona wari sanadana di waroi sin purapa namoi dobunina political dialogue taunanaba madugi road map madugi program loina ba akhoi song out tawre hujik internally hausu haure haibasu nataba Manipur state da akhoi mana haibudugo FIR 11,000 jigi manungda accused haide kana mi sama phare na hanbada mana house da haigi bise Mashibu sahi ma hela basita 11,000 FIR challe mi 500 phare sahi ma hela basita mi loi phaning bai wan na te ko maran lem batarba FIR chanba taba FIR chalagadi madu daka leiba ngi di phaba taba sahi kya changadoriba adu chumba di khangde ai subject to confirmation masida handaki laibak thiba thodok seida yum kai mai thadokhiba maham tan hiba mayam se mayam FIR amamam taho concern police station da adu natradi hayeng karimta senthum financial aid kai amda phangoi haidra mahan tan hiba yum kai mayam do adugi yum mapu singna tawba FIR ra karino se mayam da idea ingonda di mashi confusion am irei leba 11,000 FIR challe leire action lore harise mashi loina mara leiba accused woiga doribra phariba 500 khaksida woidoira mai makai loina mai thado khaba mahan tan khrebado madu hayeng government na financial aid khitang pirapta
फंगौबा याननबा पुलिस रेकॉर्ड लेननबा एफआईआर तौब्रा मसी अखोइदि कंफ्यूज चलेबा सी सेंट्रलना मसी सिंगदोकफम थोएबा सिनको माना अहानबदा हाइखिबसे देन अदगी मणिपुरदा वायलेंस से हंधरे ना हाइरिने वायलेंस से हंधरे नॉर्मेंसी लाए ना हाय आंगांग स्कूल कारे परीक्षा तौरी अदे गवर्नमेंट ऑफिस हांगी कोली हाइव तौबसे सिनदी नॉर्मेंसी लाए अखोई नॉर्मेंसी लानिंगदबगी वा नतबा अदुगा opposition की तोान पॉलिटिकल पार्टी सिंह अदुगा मरुइना कांग्रेस पार्टी दा अचाक सिंह दा अर्थसी सोयरमगद्रा खंगदेको गी हजल लोइसे सिबो अखोइना तहलिब्रा नत्रबा अखोइना इंजलिब्रा अचाक सिंह दा गी हजलिसे नहान था अमा फाद्रिङैदा कंट्रोल तौबिरमबा डबल इंजिन गवर्नमेंट सिना सेंट्रल में पालिबा सरकार और स्टेट में पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट सिना थाना फाद्रिङैदा चाइबा मैसि मुथꯠलमबा कंट्रोल तौरमगदी अखोई ऑपोजिशन द लेबा अखोई मयामना सिबु ngang ngangbam si kanana piribno asak pasindagi hajali kananoba siguma yamna thak nemba akoina manipur da leiba praja sing ji wahanning ba haiba tarine wahanning ba akoina mai si sukon mulhaning da ba mai mulhaning dri se ruling party sira akoira kanano khangre jat jat si yam ngang khre ba moeba madugai adom da chachar roi adudagi moina haibasi hojik akhoi central government ne state government ne stakeholders sing haiba tare masi wari sanabagi mong da su haipet panba stakeholders sing wari sanari ba state government ge wari sanari bise ngasi bhauda telephone da wari sanari bra chief minister ga sanari bra akhoi na di chief minister da even state sigi honorable governor da boba tawrisi manipur si yamna waman hre amta di appointment lawbiu akhoi su khud jur tawraga amta mateng pangbiu manipur se yamna ikai ni ngai ne ba amta kanbiu na haijira na appointment lawbiu haibdi ngasi phawba appointment lawba ngamde ba rajbhavan se akhoi si mingsi na ba tamniko upai lektadna honorable governor da bo haijira bane state government se अतई गवर्नमेंट मतमददी अखोइसु मतम खर मयांग सेवा तौजरमबदा एनी इशू स्टेट सिगी एनी इशू लापदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेट चक्र मतमदा चीफ मिनिस्टर ऑफिस तगी सब्जेक्ट मैटर दु हायरगा अखोइ उनजगे हायबदा एट द मोस्ट हप्ता फादे अदुम अपॉइंटमेंट पीरेबा अपॉइंटमेंट लौइब्रा लौदब्रा अदु सिदैगा होम मिनिस्टर ला अमे होम मिनिस्टर नुमी हुमनी ले अमे ख्वाइदे सांगना लेरंबा Minister of State Home na hatta am le ramye se committee mang governor na waramane chairman or committee sem committee do sem dabra madugi achievement na karino madugi outcome na karino hai basisu karam ta su hai te progress karino hai basisu karim ta hai te shumai tawdra karim ta effective oi doba kanaroi doba masi akoi yamna koina kaino tawjabi wante go मणिपुर की प्रजा सिंगना पेली हाइबसी मणिपुर प्रजा ना करीमता हाइरोइदोबा हाइबा तारे अदुगा अखोइदा अमुक्सु ऑपोजिशन वंसल लगा हाइरियेबा मणिपुर की इशू से मसिगी मतांगदा अखोइ राजनीति तौनोसे अब पॉलिटिक्स हाइबा तारे ने अखोइ मयाम अमगा अखोइदी मतेंग पांगजरगे हाइना अखोइदी लेजरिबनी appointment of the PBO, Shri Yarga the Umta Lapio. Atay state Chapa Mayam election campaign gay. Honorable Prime Minister Chapa Mayam Kambiram Mani. Mumitanati Tha the never state Kodingi, aying a Shaiju Panjari to never. Tangariba, Shidagina 45 minutes Changdaba. Norman flight Taniko. Kahoti the Anirak Laga, Kajirangada. Samu Gandha Ibra, Adugi Forest to the National Forest National Park to the Aduja Hinga Letra Lerami Duneba
कैसे थोड़ेब मनपुर की इशू से सिजो मनपुर मीर है वाकन से खलोदब मी कना लेगेब इंडिया की अत खर चाव स्टेट और यूंथंग आसाम तौर यागद्रब मसेब अदुननी अखोई ऑनरेबल एमपी सु खांगबंगमक्तदना मागी कंट्रोलिंग वांगदा इमोशनली नांगहिबदो मदुननेब अदुना सिगुंबा मांगना नहान नांगबिहिबा अदो मणिपुर से यामना इतिहास हिस्टोरी इतिहास का सुमरी लेनना यामना खरा पल्लगा नांगबिरमेबा अखोई पामजरीबदी मयाम से अदुदगी अमसु सिदा पल्लमेबा हाना सिंस इंडिपेंडेंस हायबा मनपुर से नुसीब साधना प्रेसिडेंट रूल से 10 थम्रबनी थम्मे हाँ सिंस इंडिपेंडेंट मधुदी कनाना लाना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ तौबीनो प्रेसिडेंट रूल थम्मगनी अदुगा हुजिक मनपुर इशू से सिगदी आइदी मरी लेना आइदी थम्गिदब्राना खल्ले मतमदुददी यामना स्टेबल गवर्नमेंट लेबंगमदबा एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल लेतबा चोंथोक चोंदिंग तौबदुना अयाम्बा एक्सेप्ट अखोइगी कइनोदा 2001 गिदो 2001 गी मयामना खंगबिद्रा मदु नत्तबा अतैदी स्टेबल गवर्नमेंट लेतबदगी लॉ एंड ऑर्डर दसु मरी लेनबा नत्तबा हजिक मनपुर की थोब इशू इरांग की कंटेक्सता करी मरी लेनगेब अखोई इरेलेबल होए मरी लेनदे अखोई 10 पॉलिटिकल पार्टी कईदौनुंग मेमोरेंडम पीबद प्राइम मिनिस्टर भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और नतद गवर्नर पीबद मनपुर से अखोई प्रेसिडेंट रूल थम्बियो है डिमांड तौखिबसु अखोई सुलई लेतेब पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल थमनिंगाई कई मरी लेनगेब मनपुर प्रजा अपाम होना मनपुर प्रजा पल्स अखोई खंगनेब अब प्रेसिडेंट रूल थमग कई कानब पोब अखोई शांति शांति से कम पुरगा मनपुर की प्रजा वारीब मयाम तौरीब मयाम से कम शांति हंजलकदगे मधुद मतेंग पांगबियु हाइबगी अदु खक्तनेब अदु अखोई हानगी गवर्नमेंट की मतमदसु दम पनब यावे 1993 अदु 1992 गाना पनब यावेबा 1992 93 दा तौरंब याय अखोइसु खंगहौवेबा लाइबक थीबा हाइबा तारे आई कम्युनिटी की देदी पंदि पनिंगदबने कुकी नगागी मधुदी कनागुंबा फाउना होदब कईगुम खरद तौबने मतमदुदा हुजिक तौरब सुमाइना कम्युनिटी अमना सेटल तौबा से एग्जांपल दा कुकीना और नागाना ताब मफमदा प्रजा सिंगी करीमता करो तौहिब लेगिदे मतमदुगी स्टेट गवर्नमेंटना कोटाक्ता पीस कमिटी सेमगा अथोबा मतमदा शांति लाक्ननब दम तौखिएबा अइना हाइजरिसिनी कनाउबा एलिमेंट खरना थोनिंगदबा मी सिगिनागी बखर याउकी अदुबो हौजिक लेइबा सुमाइना मैतैगा कुकीगा माना ताब मफम चंगनब यादेजे सुमाइना दी प्रजा सिंदी कुकीगा नागागा चंगनब यादबगी करीमता लेहिदेबा पीस कमिटी अमा सेमगा अथुब मतमदा कम्युनिटी अनेगी मिनिस्टर सिंग रिप्रेजेंट तौब कमिटी अम सेमगा पूर्ण शांति लाक्ननब तौगी अदुगा हंजु हंजलकेबा अदुगी अमना नोमर निनी खक आई यावेबा मैतै पांगन की तौगिबदो से अखोइना हाइजनबराबा नुमित निनी कनो अदु खक तौगी अदुगा मैतै के पांगन के चंगनब यादबा मुस्लिम इस्लाम धर्म चप मुस्लिम ता मफमदा मैतै चंगब यादबा अदुगुमसु लेहिदेब सिगुंबा थोनिंगदबा मिस अंडरस्टैंडिंग थोपसिदी मनपुर नतना अतै अतै स्टेट तसु थोप दुम यारमुनी मसिगुंबा कानदबा मयाम से कोट तौरगा लेबगी महुत्ता मनपुर से करम मौंग तौरगा डायलॉग तौदन वारी सानद्रा अखोई रोड मैप अमा सेम हौरे मतम अकंगनबी नत्रसु विदिन दिस मंथ
or within this year hairagsu akoi hujik dialogue tawba hore haina honorable prime minister laktana ma thabak silagasu leiba state government je chief minister si kaubiraga all the moi council of ministers si kaubiraga all political parties si kaubiraga sumai tawsi noi ju matien khara pangbiu suggestion khara tawbiu akoi state government akoi central government side tagi state government side tagi si singai action or initiative this the haurage haibase sidi haidradana nahan Rajya Sabha da thamgibase opposition gi mayam India block ki mayam sina pressure pirak pasida haida bayadana mamingi oina haiba male masidi akoi political party 10 political party nataba mani tasengna Manipur ki praja sing si from their bottom of heart prime minister nan wafum khat thambiuse ai di pelam gani haibasi ai thajadi haidna koi wafam kharase prime minister ngarang nan thamgiba Manipur ki praja sing na matam sangna karam matam na mana ungtang intervene tawbiraga Manipur ki hujik laiba issues crisis law and order yauda baga cha manana lairibase karam matam da thuna shanti hanjalakadagi na ngai na lapa Manipur praja sing na ngai bdo ngarang han house da minute anu khak mana thambi Rajya Sabha da thambi guse Manipur ki praja sing pelamoy akoi su pende masidagi akoi asha tawningai leite haiba wafam kharachi thamjabani